Lethu ngubingelele egameni lenkosi yethu lenjesu Kristu. Nalamhlanje nasiyatfokoda kuba phambi kwaNkulunkulu sitova ukuthi livi laNkulunkulu lithini nekuthi uNkulunkulu sihlelelene. Siyambonga uNkulunkulu lo siphile nalesikhathi ukuthi sifunze livi lakhe. Singakaqali ngasithandaza. Babelo ingcwele egameni leJesu Kristu nalivi lakho sisite ukukhuluma ngalokithi usicacisele ngendzaba yakho uNkulunkulu yejustification yekulungiswa egameni laJesu Kristu. Amen. Indzaba lesikhulumela kuyo solo sichubeka nendzaba yekukholwa. Kukholwa, faith. Lekuyindzaba lengicale ngayichaza nje ngibuka nje generally ukuthi faith yini. Saqhubeka sabuka tingoni lanela nalena. Namhlanje ngifuna sibuke lokho ukuthi kukholwa kwentani ekulungisweni kwethu naNkulunkulu. Encwadzini yabaseRoma sahluko 5 sitawukufunza khona verse 1 ukuthi njengoba sesentiwe semukeleka kuNkulunkulu ukuthi sesilungile ngekukholwa sesinekuthula naNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu Kristu. Njengoba sesentiwe semukeleka kuNkulunkulu ukuthi sesilungile ngekukholwa sesilungile ngekukholwa. Sihloko sethu salamhla sithi the role of faith in our salvation. Kukholwa kwentani ensinzisweni yethu noma ke ekulungisweni kwethu. Lelivi leli likhuluma ukuthi sesilungisisiwe ngekukholwa. Saphinze futhi ngalokho sesilungisiwe ngekukholwa sesinekuthula naNkulunkulu. But lalela ngaJesu Kristu. Akusiko nje kukholwa kuphela, kodwa kukholwa kuJesu Kristu. Angibuye endzabeni yekulungisiswa. Nakwentike ile waba nemuntu lonelicala. Uyabekwa licala, uyaya enkantolo. Bakusho ukuthi wena unelicala wena webathi inkukhu tadlamini noma webathi inkomo tadlamini. Umthetho ukubona wena noma ke live umthetho ukubona wena unelicala, you are accused. Ufuna vele wena nje umthetho ukubona unelicala. Kodwa kufuna ke bese bakhona lokho ukuthi bakumangalele noma ke uye enkantolo kuze uthi ubese ufaka sigwebo sakho. Angeke nje uze enkantolo ungakagwetshwa. Ungaganga lamuhla kodwa kusho lokho ukuthi usodwa ungena enkantolo. Usodwa ungena estoksini noma ke usodwa ungena ejele ujonse iminyaka. Liyaliteko licala lakho. Nangabe unelicala liyaliteko licala lakho ukuthi wena unelicala nali nanali sigwebo sakho nginasi. Umuntu lomqoka lapho kuba ngileli judge. Leli ma emkhathini ngoba ngilona litawubese libuka lendzaba yakho liyasho ukuthi vele wena unelicala. Nangabe lijudge lifikile lathi kuwe wena ude licala wena. Noma ke libuke lesimo sakho lithi cha ude wena licala wena khululeka ude inkingi. Sigwebo sakho asiliboni licala lapho. Uyathi noma ke lithi bhadala leyo bail leyo, uyibhadala leyo bail leyo. So right. Ungabhadala le bail leyo usetha ukugwetshwa but bathi nje nayi penalty yakho. Uyathi ukuthi noma ungaphambana nemuntu lamgwaqweni athi wena unelicala. Ukukuhlupha ngoba lo nemandla lo judge uthi de wena udelicala. Noma ungabona umuntu amemede athi wena unelicala noma bakunyanya bathini bantu. Kodwa nangabe lona umthetho welive lomgunyatako kuthi angakutshela ukuthi unelicala noma ude kufuna uyogwetshwa noma uyodonsa enkantolo noma ungadonsi athi de kude licala. Uva unekuthula. Kunjalo ke empilweni yethu sibantu. Sathane uyasimangalela ngetindlela letiningi. Ahlafika nje kuwa kukhumbula ukuthi phela wena ukasinzisa wena uyakhumbula ukuthi wena entolo noma uyakhumbula ukuthi wena lelivule liphelile. Uyakhumbula ukuthi wena phela nguwe loya lobe inkukhu yamakhelwane, nguwe lobe inkomo yabantu, nguwe lo wa rape, nguwe wena lo wabulala, nguwe wena lo wenta lokhu, nguwe wena lo njena accusing you kokusonda lokubi. Kodwa ngifuna ukukhuluma ngokuthi uNkulunkulu uyakulungisisa ngekukholwa kwakho nje kuJesu Kristu. Asesibuke kahle lendzaba yekulungisiswa kokuthi yini. Ngoba kulungisiswa kuphambene nekuthi noma kuphambene nekuthi umuntu akukhanze unelicala. Opposite to guilty, to being found guilty.
So kuphambene nangabe umuntu akukhondema athi unelicala noma athi wona unelicala kusho ukuthi awusilo olungisiwe, are not justified. Leli gama ke liqhamuka egameni lesiGreki labalichaza bathi ngidikhayo lelisho ukuthi kuthi uthiwe ulungile, declared righteous, kusho ukuthi awusanalo licala. Angikhazi lokuthi kulungisiswa wena nje ukholwa kuNkulunkulu, kholwa kuJesu Kristu, bese uNkulunkulu uyayenda lo msebenzi wekulungisiswa. Akuzingeke ukuthi kube ne-effort lo yendawo ukuthi wena utoba justified, but lokhu kwenta kwaNkulunkulu lapho khona athatha kulunga kwaJesu Kristu akufake lapha kuwo. Angikhaze ukuthi ungayithatheli phasi indzaba yekufa kwaJesu. Ngiyathi ukuthi le ndlela lesesaba abantu ngayo kumbe lesesagcwala kutati ngayo nekuthi anybody can do labani langakwenda kuhle kuba khona ukuthi kumbe na Jesu nje wafa bekungangifela bekangangifela nalomunye umuntu noma netilwane. Sicabanga ukuthi indzaba yebudlelwane naKristu yayingenteka nje sinoma. Akusiyo indlu la ingenteka kusinoma. Kwakudingeka ukuthi nasingakhumbula abantwana baka-Israyeli nabenta umhlatshelo wekuhlenga kudingeka ukuthi kube yimvu lenganaqala. So sibandvu ubuka emacala lesiwendako ubuke ukuthi sona kanganani. Kwadingeka ukuthi kube nemuntu lophila la emhlabeni abebethe licala nguJesu Kristu ligama lakhe atosifela. Sahlengwa ke ngathi noma ungazama lamhlanje uthi ufuna kumphila impilo lengcwele wena utofela abantu ngeke ukhone. Singakafiki lokhu authorize ngubani sikubuke nje ngeke ukhone. Kwadingeka ukuthi kube nguJesu Kristu. So sidinga ke kwathi ukuthi yendiwa lento ngumuntu lebesingeke sikhone kukwenda kude lomunye lebangakwenda and kude lenye indlela. So uNkulunkulu wambuka Jesu alungile. Jesu Kristu hayi nokusaba umbuka vele abelungile, ulungile nanyalo because uNkulunkulu, a righteous man, wafela donodethu. So nguJesu kuphela. Into lehle ihlupha ukuthi sesiyaye sithi ngasithi tonke tindzaba tindlela tiyasifikisa esicongweni sendzaba noma ngayikhamukela ngala ngembili indzaba noma ngemuva noma eceleni noma ngakuphi yonke ingimikisa esicongweni salendzaba. Sesathatha kanjalo impilo sesayibuka kanjalo. Kodwa liqiniso lithi lapha kaJesu akusuka kanjalo. Akusiyo yonke indlela letakufikisa uNkulunkulu. Ngoba tinkolo letinye letikhona tinako ukuthi kufuna sibe nebudlelwane naNkulunkulu. Lapha la sifika siphambane khona ngilokhu sifika kanjani naloNkulunkulu. Bese ke sengena lendzaba yokuthi tonke indlela tingasebenza kani ezasebenza. So sikhuluma ukuthi kulungisiswa kusekutheni wena ubekele ukukholwa kwakho kuJesu. Encwadzini yabaseRoma sahluko 10 verse 10 lithi iBhayibheli lapho angifunze 10:10 ngobe umuntu uyakholwa ngenhlitiyo nalo futhi libuya leli gama lekholwa uyakholwa ngenhlitiyo entiwe emukeleke kuNkulunkulu kuthi ulungile avume ngemlomo wakhe kube kusinziswa kwakhe. Uyakholwa lo muntu ngenhlitiyo yakhe kude emukeleke uNkulunkulu atobukeka alungisisiwe. Lento yentiwa uNkulunkulu. So uNkulunkulu ngasi ngesingisi he transfer the righteousness from Jesus Christ to you. Bese uyakubona wena ulungile. Ngeke sikhona ukuthi sitibone sesilungile thine ngaphandle kokukholwa uNkulunkulu. So ngithini ke bazalwane? Asibuye ke endzabeni yekholwa ke manje. Ukuthi sikholwa ke kuJesu Kristu. Kuthini? Leli verse ukuthi wafa wavuka Jesu kulabafile. That is true. But asasingene detailed ukuthi kusho ukuthini lokhu understand ukuthi Jesu wafa kulabafile. Kusho understand ukuthi it is only Jesus Christ, nguJesu kuphela lo qualifyako kusengakhohlela angakwendela le relationship naNkulunkulu. Futhi nguye kuphela lo ingadi yakhe leyaphalala lehlayo ntate onodakhe lokwati ukuthi kude lenye indlela. Uthi Jesu Kristu ngindlela neliqiniso nekuphila. Akekho lodakubabe ngaphandle kwami.
lokhu kuconza lo ukuthi konke kuJesu Kristu ngafelwa nguJesu ayikho lenye indlela ngoba siyasitshela ukuthi there is an alternative ayikho lenye ialternative ukholwe lokuthi nguJesu lo wasifela kuphelele la kuwe ngoba ukukholwa ukuthi mina emandla ami afike aphele la sengishiya la kuwe uNkulunkulu nako ke kukholwa nangabe nje ukukholwa kwakho kuthiwa kuyaceka kusho ukuthi uzama ngatindlela takho ngoba ukukholwa kusho ukuthi mina ngekwami emandla ngiyaphela la so kufuna ke ube nako ukuthi ngekwami kwenta nangekwami kwati angeke ngikhone kuba nekudlalwane nawe uJesu Kristu ngaphandle ngubeke kuwe ukuthi naku I put my faith kukholwa kwami kuwe le ndaba nekudlalwane naNkulunkulu inzaba lelikhulu kuyiconza but sifuna sibe nalokukholwa kuNkulunkulu ukukholwa nje ukuthi cha nguJesu kuphela ngotangisa ngibe nebudlelwane naNkulunkulu ngoba ungatibuta ukuthi yini uNkulunkulu angabuki kulunga kwethu kwenta kwethu lokulungile noma ke imisebenzi lemihle lesiyentako kubantu ukuthi sibe nebudlelwane naye akusebenzi lokho nokho lokudzingekako ukuthi thina sibe nekukholwa nje kuJesu Kristu because wasebenzisa ukukholwa uNkulunkulu uyakhona kusebenza nawo netindvo letiningi sikhulumile ngemuva kuleti shumali dlule ukuthi ngekukholwa umukela tindvo letiningi wenda netindvo letiningi so nyalo ngikhulumela ukuthi kukholwa kwakho kukona ukuthi akungene sezulwini ngikona kukwenta ukuthi ube nekulunga phambi kwaNkulunkulu kukholwa kwakho kuphela ukuthi akungene sezulwini kukholwa hayi kukholwa emthini hayi kukholwa kwangani bakho but kukholwa kuJesu Kristu ngona ukuthi akungene sezulwini having faith in the Lord Jesus Christ will give you granted to heaven. Ngiyathi ukuthi bese sesiya ngabada kukholwa. Yinto le yentekako kulesinye isikhathi na usanza kumukela Jesu Kristu. But kuyenteka noma nje sowuhambile impela iminyaka naNkulunkulu. Kufike kungabada ukuthi hey le nto lena kodwa vele ingiyo yini. Cela ukukunika ukukholwa nesiqiniseko namhlanje ukuthi live lenkosi lithi nasine kukholwa kuJesu Kristu kufuthi wafa wavuswa kulabafile ifile uyaphila nokuthi sibe lokukholwa kwethu kuphelele la kuJesu ukuthi sethembe wena Jesu uthi umhlabeleli sesithemba sithi utaziholela ngaphesheya uyabona na uthi sengethemba ngithi kusho ukuthi mina sengiphelile la sesithemba sithi uyosiholela ngaphesheya. So asibekeke lelithemba lethu ukuthi liphelele lapho Jesu asingangabadi ukuthi nguye lotasiyela lotasiholela ngaphesheya. If we put our trust in him then God guarantees its righteousness lokusho ukuthi uNkulunkulu usibona sesilungile noma ngabe wabulala abantu so yakubona uNkulunkulu ukuthi sowulungile Themnkosi noma sowulungile bani noma ngabe wenta lokubi kumbe wakhipha sisi wafihla umntwana uthi uNkulunkulu sowulungisiwe ngani ngekumukela Jesu Kristu. We are justified by faith. We are justified through faith. Siyalungisiswa ngekukholwa ngaloko kukholwa lokho bese siba nekuthula noNkulunkulu and we have peace with God ngaJesu Kristu. Ngithini ke kithi namhlanje qiniseka ngekukholwa kwakho wena nawufa unekukholwa kuJesu Kristu uphelele la kuJesu Kristu ukuthi naku ukuphila kwami Jesu ngiyakubeka kuwe impilo yami ngiyibeka kuwe kwaphakathe konke ngubeka kuwe ushiye khona you are justified and nalikhala licilongo noma nawe edlula la emhlabeni ungangabadi uyezulwini usho ukuthi ngalasho live lenkosi ngathi uyezulwini ungangabadi ngoba sathane ubese uyakuaccuse njengoba ngishilo ukuthi uyathi usinangabe lijaji lithi ude licala noma bangafika bamemedela ngaphandle hey wena unelicala uyambuka nje so lo kanjalo naKristu na umukele Jesu Kristu noma bangakuaccuse ukuthi wena waganga wanda lokho nalokho kodwa sowunekuthula manje naNkulunkulu uyambuka nje noma bathi lababulala abantu abangena ezulwini kodwa ngalokho sesengimukele Jesu Kristu ngalivuma licala lami
ngaphendvuka ngacela intsethelo loNkulunkulu. uNkulunkulu sokubona ulungile. Ngiko phela singeke si-understand indzaba yokusinziswa kwemphango. Lowasinziswa instantly waba umuntu wokuqala kusinziswa ngene ezulwini ngengadi yaJesu Kristu esiphambanweni. Ngoba thina besingase kusafuna phela ayophila emhlabeni, kodwa uNkulunkulu wasombona alungile ngalokuthi umukele Jesu Kristu, waba nekukholwa kuJesu Kristu. Ngoba nawe athi kuJesu Kristu lona uthi la eceleni kwakhe sisinzise bese usinziswa nathi. Lona sowukhuluma kahle uthi ungikhumbule embusweni welizulu. That is total trust ukuthi le ndvodza le itangimikisa embusweni welizulu. Ungikhumbule embusweni welizulu eniyangena ezulwini. Kalula kanjalo. So asikholwe ke uNkulunkulu ukuthi konke kukuye. Ungabese sowuzama emakhathakhatha noma ke indlela letinye letixhumanisa nemimoya leminye leyayentiwe abantu kumbe sowuyeta ngomeni noma yonke leyo nto leyo kulide lelide. Akukwenzi indlela naNkulunkulu. Nengishumayela into letikhona, tinkolo letikhona, Africanism no culture lo khanza ukuthi lewunye sakumukela ukuthi kuyakwenza ukuthi ube nekudlelwane naNkulunkulu. Hey, kubhlungu lamhla ukutshela ukuthi akukho. Kumosha nje isikhathi sakho. Asilibonge live laNkulunkulu nalamhlanje kuseni. Sithandaze sicele ukuthi uNkulunkulu asiphe amandla sisingaphelelwa ukukholwa kuye. Futhi sikubeke kuwe. Nawe wena longabataka ukukholwa kwakho. Ngiyakunika assurance, ngiyakunika isiqiniseko lamhlanje ukuthi ulungile phambi kwaNkulunkulu asithandaza. Baba lengcwele egameni laJesu Kristu. Nali live lakho sozilifunzile ukuthi sesendiwe sawo nglabalungile kuwe ngaJesu Kristu. Siyalemukela baba. Siside Nkosi singaphelelwa likholwa lwethu kuwe, kodwa siqhubeke sihlale singekuthula nawe egameni laJesu Kristu. Amen. Ungaphelelwa ikholo lwakho, lubeke kuJesu. Udaba nekuthula nebudlelwane naNkulunkulu. Nkosi emsayibusise.